Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nerigire gukinya mbunge Senate tuku ya Ruju nikenda acoke na gwitetera itumi byawe kweberwa ni mbunge ya Meru. MC ba Meru ibakurukire kweberwa kwawe ta gavana gukurukira muswanda jure jumanite na MCA DMK Kiogora na Senate ya mukira barua kumakira speaker y'ubundi arakinya kamite ya 11 ye kiro kenda gutunko na bubunkuruke Boniface Mongera gatonyora kumba ukarika tuku ya Ruju. Honorable Thainyasha muthenya garone bunge Senate ntuku ya Ruju kamiti yake amekome na mwetongeretu mukarigite boni garwale bakethro bakiambiri karobya kuthikire gambira kubobere gavana Kawira Mwangaza yitene kulingana mutaratara jojorekeretu bunge Senate nate kumenyithia kana introductions kwake ababa kamiti MCs na mawakili bao gavana Kawira Mwangaza na wakili bao kethro kuithika kwa ndeka 30 na kumiraja gwitana mbere kwa ndeka ingi 15 thitango cia gavana Kawira Mwangaza ikethro cithomwa. Thank you, Mr. Speaker. Na ciathiria kuthomwa nacio kanyago pingi gamba ritekethro rikiendelea kana na gichongo preliminary objections kethro getonyera menya naku kiriri kinene kiri kiumboto makamiti tikiendelea ngoiko tonda ire alali kana ginto kingi gitikia withire kwethro tirigiri bya kurungika birio gavana muna MCs bakethro bakiwa kanyakandeka 40 na kwethro bagita uge bwao na nteresho ijirisha thiria keni kethro kirugulirwe MCs bethro betonya kiaragone baiti okoje bwao bathire bethro bakiuru biro kana gichungu cross examination irotera mawakili ba gavana Kawira Mwangaza na bathiria hakiama bakamiti bakethro betonyera kinyabo na kule biuria shughuli yonthe batere kwethro ijokia mathajana na nusu ngogesho nthe cia ntuku ya Ruju cibangiri cithiro cikinyira muthia thaa 12:30. Special sitting has been convened. Wakili Elias Mutuma na wakili Daktari Muthomithia Nkuruboli Council aria Mutuma murungamirite gavana Kawira Mwangaza Muthomi nwe arungamirite County Assembly ya Meru. Uninde ya lead council na wakili wetu Sheikh Abdikadir na wakili wetu Jacob Ngwele na wakili wetu Boniface Mawira na wakili wetu Eric Murioki na tuina legal assistant wetu Kenzo Muteria. Tuina timu ya mawakili bonde ntikuma kudisclose daiji lakini the among the lead council na bangi baratuka tuina Ruju kwa details ya mawakili betho bonde ukamenya Ruju timu ya mawakili batatu. Definitely governor noe uthitangi ne gambariri kuwa kethirwa agiparticipate ki proceedings iji kinyira ntuku ya Jumatano irene auke tariki 28 kwithinya ciongwa karu kethiro cokera kairi kwenderea negamba bambiria ngoge kwa mathaja 3:30 muthingatanio roterwa gavana Kawira Mwangaza rukethiro gitokoje na bathiria bethiro bakiurwa biuria kana gichonko cross examination bathiria ngoge onthe ntuku ya Jumatano ntuku ya Aramisi karu kethiro icokera kwandika ripoti yao na nyumene ntuku ya Juma thenya nusu chongwa bakethiro bereta ripoti yo kana na gichonko komiti bukiri karu yonthe. Clerk, can you confirm? Borona bu kirima itija tantazura gavana Kawira Mwangaza thekeri nogete wantuku ijiri tayari na kambe mawakili kwethiro akionania ni urongo ngaruko wingi nio MCs babunge County Meru gukurukira mawakili bao ibogite gavana Kawira Mwangaza kagite ngaka atibwe buka Batwe Kawira general wetu tushindi tuena buo kwa sababu mashtaka yara County Assembly na yo na batu tuerendo muonia tuena ushahidi kontra tu Kawira ate boya ile Kawira riwa Iburai mo ekoro ibondo akaangaishwa na MCA tuerendo muonia mashtaka yadi tangia yo otino ya kuzukethera we mo ekoro kawe ndo murume kwa datu ariwe independent candidate ibono ndo kwenda unity ya majority na minority kumwangaisha na batu tuerendo mo demonstrate otondo abuburimbi patikiran kwendo meni tuwe tayari na mju nyenga bano wengu wa tayari defense reto thithitie kana macokio reto thithie Senate ije thitaje kanushaga allegation chonde ire MCAs bakuga gavana na thithitie undu bakwandikana
gavana na kanywa kawe kana karamu kawe kana na njarewe uti muntu kinya umwe arara aandikite na itumbite kuonia seneti ya kwamba manzo ya yonde akwirwa jati na evidence na ushiri nyabura bwe ke senate ibarugenje kumage public service board ikiona na ye mheshimiwa Kawira uti muntu kinya umwe angana kuandika na njarewe kweja kwa ripoti ya kamiti ikethirwo ikiwa gavana Kaira Mwangaza atina maitia nteto ikethirwo ciithire na gukwirwo au ende beja kwena maitia ripoti ikethirwo iringirwo kura kirigaro yonthe are wengi wa maseneta kana na gichongo simple majority batere kwethirwo beringa kura ya kumabibira gitene. Senators Nke report na Ntoshauro TV kumaja kingina ngina kifupi Nairobi mbita Boniface Mongera.